Busa Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu, semeton Busa Bali Wiki. Bertemu malih sareng titiang Gus Arya ring podcast episode kekalih. Ring episode puniki wenten babawasan Indi Eka Dasarudra. Niki ten jeda-dawa pisan nggih. Tonton Eka Dasarudra minab wentan semeton sane sampun presida rauh ring Eka Dasarudra sane sampun ngelintang ring warsa 1970 sia sane sampun doh pisan nggih. Mungkin Eka Dasarudra sane jagi rauh ring kalih tali 70 sia 100 tahun sekali. Wih. Ini dadane melet bacang nyaksiang ratus-ratus pandita Hindu saking kudang-kudang wit genah rawuh sinarangan ngaturang pangestuti nggih. Kareng Eka Dasarudra wanta galah pinih tepat. Lacurnya puniki tiang tenun niki lacur nepitan wastane. Upacara puniki wanta kemargiang 100 tiban apisan. Niki ring ritat kala rah warsa sakene windu nggih utawi 0 iki rah. Pinih untat niki upacara puniki kalaksanaan ring warsa 1917 sia. Yani dadane mangken mayusa 50 tiban indayang nunasice manda yusan dadane nyantos 102 ngasa tiban. Yening mikayonin nyaksiang upacara puniki ring warsa kalih tali 17 sia. Can you go ban smartphone kayang nika coba. Nggih, Eka Dasarudra niki metegas 11 rudra nggih. Pini ajeng upacara puniki keprakarsayang oleh Prabu Jayapangus ring satawarsa tulas. Niki yang abad ke-13. Niki kantun madasar antuk satwa anake lawas. Aduane niki suwe nanten kemargian niki upacara puniki. Nah, kemanten parindikan upacara puniki sane anyaran tur luwihan enten munggah ring cecakepan duk masan keprabon ida dalam watu renggo. Sasampun 300 warsa ten kemargian upacara puniki sane ngrawuhin ratus-ratus pandita lan krama Hindu puniki nggih keprakarsa malih ring warsa 1906 dasa 3. Nah niki kaone sang manggalan ing agama nika dawuh punika iwang nureksaen malih pidan pantesyan upacara puniki kalaksanaan. Nika mawinan upacara puniki malih pisan kawawanin ring warsa 1917 sia. Tepet ring warsa saka 1900 senten. Niki ring warsa saka niki tenggak utawi tenggak lan rah warsa niki windu utawi 0 enten. Menika kidik indik Eka Dasarudra. Sira uning alit-alite sane mangkin emas ring warsa kalih tali 17 sia. Ampun tua rentang ampun adas odah-odah dumugi presida tangke ring pura besakih nyaksinin upacara Eka Dasarudra. Inggih puputan titiang dumun ring episode kekalih puniki titiang Gosarya matur suksema antuk uratian dengan sarang sami titiang ulung sarma pamit puputan titiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om.